Maundu mokui ni matambaika kwa kavinda lelo ni wakuma masaku kuthi wote makuweni itina wa maniwa sukuluni wa musingi wa Katumani kuvinga lelusu maitata yulu wa mbanga bingile sithitwe yikika kisioni kiu valaki okoni taumunthi mumanyiwo mwe ukwatia maumisi manene na itina ati wanithayo aende kukwata uiti. Daniel Mongela ni watombanisia mauvo. Kiyo tei na kimako misie kumbela manegwa alimu undumana asei maskulu wa musingi wa Katumani. O kaitina wa mwaniwo mweo ukimwa ningali ya kimbene kiokoni cha umundi na kukwata maumisi manene muno. Etire binda yambe kwezi wa twina thinosu last time no banda konge kana kangi kaumia. Mwalimu munene wa skulu Mwandu Justin Kimandi manena kisioni kicha Katumani bala bakitikie mbanga ino niwelesekana kiti chukiko chambe cha amaniwa kukongewa kisioni ki bala wakule muvea wa malelu manene vandi ya Kenya Kenha kwikietu mondo kanabams siya lelo ni kisioni ki nikenda kusiania mbanga isuila siyetu sikitika nundu angali kwitha sivita kwa mwendo wii ulumuno. Mautu yukola siya la concerned na patu wana utuiki ya bumps na patu yedha na zebra crossing whether siana situ ikila lelo ni safe. Deta siana na alimone tuwete deto na dena munge siana siye deto ikiongewa maange itinde ilika skulu na kwa chani kana kamweka ituweka agongewa mungu kwa ukitu yukola siya nikienda tuseobewe bumps na tuyeke wa road zebra crossing whether siana ikila lelo si safe. Na kimwene kivila wangwatiniyo ya mateleva ma boda boda ni waende ya na usenga niki muviosu wa udheniki ya malelu manene wa Kena withitu na ngusia nene nundu ivinda kuthila yengi ni methitwe maandikiti mavalua mayenda kisiuki kikiotu mondo indi kiaesa wikiwa na kuvikia vau andumbe waeli na lana toima boda boda ni minita ukwata mbanga onaili makatiwa ni thayo. Nundu kuma mwayu wa Disemba matuko meano bai bakongewe andu elimaka ba stage ya ba kulika bota andu elitika kongewa makakwa aya bai bakongewe twana tofauti no munde bakongwa kamwe muno ibazo no wizembete na bazo no usiwaga konga tina wo mwinge muno pyo nundu ojuti unena kana kuke kinata na igete na wo mwinge nundu na lelo undu seubwa nitetia mbamsi nataka kulia tiki wa mbamsi kuma Lord Bloko mpaka ba skulu weza hivi angali yobeta isembete na tikila sia ta kulia tike watiandike balua ukethi ati twangwa uwo nundu balua ati andikita tilibo kalibu hivi kaitano ya 10 na tiyai saethukiwa kwa hiyo tioni ti ubo wangali kupita sembete kanata kila tienda ba hivi titia mbamsi ona ruto enda atagwe balawe bati enda mbamsi tia kandu maitu matheleleva aya ni azaba tu mani stage bakinewe andu elima mota na elima kadula mao kwa hiyo ti ugolia kwa ndai abatoneka kuma Lord Mbroko kufika ba primary school tiki wa mbamsi yeke endandu masubike. Naki MCA wa Kalama Boniface Maeke ulawa vika kisioni kicha Katumani ni wathana kana nukusukumia muvio wa Kena kukithekana kisioki ni cheki watu mondo ambano sia lelo ni ile kathethe ya sia amaniwa su kukila batemu isio ona umwe. Mheshimiwa nitwegwa kindu kila cheki kabakwa cha kana kamwe ka kongwa iso ta community tunathikie andwele na jila siana sioka sia vingalelo prayer yono imwe ni kana kwikiwe tabams nola no kainegwa na ndiasia kwa skulu wa Katumani primary ni pole sana nondu otiwa ni thayo wa munana wenyu na tuyasia nondo sindu sionthe si procedure na umaba anya ta mutongo wenyu ningu iba obisini wa Kenya National Highway Authority to discuss na engineer na ngunena na mujumbe witu na ndinena na all stakeholders tuhakikishe bamsi no yekewa na speed controls. Daniel Mongela, Mutungu TV, kumuva Katumani lelo ni munene wa masaku kuthi wote kauntini
ya Masaku.